Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's been a long time. Ngibuyile guys, nginiphathele i-story time. And uma kuthi umusha channel, go subscribe, like, share, click the notification bell so that sizoboqala uthole notifications whenever I post a new story without wasting your time. Another day, another story. Story sanamhlanje simalana nentombazane ithwele ungwawukuphi umfana engifikela nenyoka ngesuitcase ehotela efuna ngilale nayo. Hayi bonke ithi mina kanjani athi ugeli welungi mina ngangihambela uthi nje ngugeli right osothele in life nginemoto yami yabo ngi right uthi shithi ngise garage ngiyofaka upetrol uthi mengifaka upetrol hayi okay fine ngithi ngisafaka vele qhamuka uBowser nje aze kimathe hene afike yabona into othi befike befaka bese beyahamba uthi ngangizoyifaka nopetrol omncane uthi abo meza kumina ubhuti afika athi hene uthi lo wabhuti ekhomba imoto uthi lo wabhuti ucela ukufakela ufull tank if you do not mind uthi hawu bani ngongamind upetrol ngithi nje yebo letha bo bring it and come uthi hawu nangempela ufike ngempela ufaka uthi ngimtshela ukuthi mina basendlala ngami nokhokha nodwa ngihlangani mina uthi hawu nangempela ukufaka ubhuti upetrol anikeze umfana kushutha imali akhokhe emfaneni mfana ashutha imalini ekhokhe hayi uthi nje ngithi sengiyaphuma angibiza ubhuti futhi eze kimngqonje ethi sawubona njani ngithi ngiyaphila athe yene ngithi mina hawu ngifaka ipetrol athi yebo ngibonge kakhulu ngconcoze athi hayi okay into encane lezi hayi uthi mase sawufuna mhlawumbe kuthenge into okuphuza nje encane mase uyahamba kuyekhaya uthi ngithi mina okay anginankinga uthi singene egarage yazi igarage kuyabiza usikoda ngaphuma noplastic ogcwele amafejefeje egarage uthi mase enginikeza nje inqingo wemali uthi mase ngiba mhlawumbe u2.5 athi nesengothenga idrink endleleni into engiphuza kho kwaku Friday yabo hayi ngithi okay cool no problem uthi ayisambi ngihambe ke nomfana hlukana exchange ama numbers ehambe nami ngihambela uthi uma ngifika nje ekhaya la ngempela ngicheck uhambe kahle mama were sayi konke kuhambe kahle uthi hayi kunanda skis uthi hayi salokho siyaxoxa nomfana size siqomane la efonini uthi hayi messenger mama yazi kumele ngihambe ngiye kwenye iprovince engeke ngisho ngegama uthi mina hayi brothers anginankinga noma ungahamba uthi ethena kodwa ngifuna ukudlula ngithathe yabo ngiphelezele ngichazana ukuthi uya driver so ungakwazi ukuthi sishintshane yabo ngilekelele because kukude kule province engiyakuyona uthi ugeli ngithi not a problem umuntu wami vele futhi ngijaha ukumbona because ngimuzwe ekhaleni nomfana angikaze ngibone ever since ngamgcina la uthi awuna ngempela sangiphi nomfana uthi mesihamba nomfana unomfana ukhulakhulile kunami sihambe uthi mesihamba sifike ke uthi masifika kuleyo province lela okay all good and well uthi ke lo mfana indlela wayenemali ngayo njalo because wangibuza sengiphuza ngase ngiphuza iStrop uthi ayihlezi njalo engifikela neIStrop entsha necooler box entsha yabo uthi nje kwakufika kuthiwe qhi cooler box entsha egcwele amaIStrop phakathi uthi hayi okay cool uthi hayi sambe masifika ayithenga utshalo bakhe nami ubami kodwa yena akaphuzi kuphuza mina ngedwe yabo mase sifike endlini nje engaphuzi uthi hayi futhi am okay lokho ebukiwasha hayi uthi hayi ihlale ke phela vele sifike endaweni entsha kanti une apartment kuleyo province uthi hayi ngiphuze hayi kushaya isikhathi ke hawu ngibone nangu hayi mfana masebila amanzi ngebhode aqisha imithi efaka imithi kuleli bhodi imithi le yesizulu yabo uthi hayi kungithuse but kusho ukuthi nje ngumuntu vele oyirelaxele yabo uthi futhi ngithi ngeke ngimbuze lutho uthi nangempela ke hayi mfana vele egqume khona la endlini la ngikhona agquma umfana uthi ngithuka ukuthi awulo mfana unjani kodwa futhi anginandaba nginakele indaba zami uthi ngiqhubele notshala bami uthi agquma umfana geza umfana hambe yogeza umfana okay uthi mangivuka ekseni sisenza ama deeds nomfana ebusuku cabanga ukuthi ade gquma kodwa senza ama deeds uthi hayi the next day man mangithi ngiyaphaphama ekseni akekho umfana hawu umfana uyephi mangithi ngiyalunguza mfana yageze yadini egcekeni lakhe kunamafences amade kunama high walls yabo la hlala khona indawo eyama suburbs so kubiyelwe nje ngodongo olude uthi hayi kodwa nalapho lo mfana uyahlanya yini kuthini into uthi nje vele lo mfana khona izinto eoffice ngoba enemali engaka because baluna nemoto yayishintsha imoto engambone hamba ngakusesiyona le kodwa imoto futhi ezama luxury zonke hayi usugeli hayi ngithulele futhi ngithi angimbuzi lutho ufike kanti ngetshe ngeke ngimbuze uthi kodwa nje siyalala uthi ngangimele ngihlala insuku eziwu3 ngagcina ngihlala isonto lonke naye usugeli ke hayi engibeke ekhaya egcibeni ingabe ngamsebenzi ukuthi useyakwazi vele ekhaya uthi hayi okay all good and well siyazwana nomfana siyathandana siyabonana siyenza yonke into enziwa yithandana uthi hayi
Memnandi kube nje haya. And njalo mangibona umfana khona izinto eziodwa nje azenzayo zesintu kodwa futhi ayinamsebenzi yabo anginandaba. Ngi-okay ngezinto zakhe azenza angihlangene. Mangidlile ngaphuza utshwala uyangifakela imali umfana. Uthi lapho ngifakela twice a month imali enkulu mhlawumbe 10k or 8k yabo. Uthi hayi ngempela kube mnandi kube njalo. This one time angibiza sicela ngifike nomngane wami asikhiphe impela siyophuza siphuze ngibuye futhi ngizolala kwakhe enze lezi imanga futhi zakhe kodwa futhi anginamsebenzi. Uthi ayingaleyo langa ngazi wayenza okunjani vele mangibuya nje kwakhe ngibuye ngisindelwa yabo. Uthi amahlombe ami esinda strong lokho ukuthi angikhoni ngathi ngibekwe nje itshe la elikhulu. Uthi ayingimtshene uthi yena nje ayinawo ukuthi intombazane irelax kakhulu yabo intombazane kumele isukume umuntu yabo ngimtshene nje singagula bese singachaza ukuthi ngigula ndlela. Uthi hayi okay fine. Uthi hayi ngivela lapho 8k or 10k every 2 weeks yabo. Uthi hayi ngigule bo hayibo ngehle emzimbeni hayibo nginciphe nje impela ngale ndlela ukuthi nje ngisho umuntu mengibukwa yengibona ukuthi ngiyagula yabo ngilale ngisho phansi ngize ngilale phansi phela. Uthi ngisi ngisalele phansi kangakuveke ngene u50k. Uthi hayibo ngibuza ukuthi ngiyalingwani nawo 50k bo. Uthi hayi ngivitene ngibuke kahle manje ngithi uthi ngibiza usisi wami ngitshela hayibo buka phela into engihlelayo. Uthi hayi usisi wakhe hayi mhlawumbe akuyona siboni kahle because wayehleze eyifaka imali kodwa engazi ukufaka 50k. Uthi hayi sibuke ngithi mina uyisende noma 5k just ukuthi ubone ukuthi izobushintsha into 45. Uthi isho ngempela into 45 uthi ngavuka ekuguleni sengibona imali. Usisi ahamba nosisi wami sayikhipha. Masikhipha sayodla saphuza uthi komnandi yabo. Uthi nje nami ngiya enjoy. Uthi kodwa one thing about imali engiphiwe yena ayikho into esile ngangiyenza ngayo yabo. Ayikho nje into ephathekayo engayikhomba ukuthi this is what I made ngemali engayiphiwe umuntu wami. Uthi akukho ngangidla nje utshwala nokudla ngoba ngathengisha impahla zokugqoka. Uthi hayi ngempela ke kube right kube nje uthi sihambe siyogroove nosisi wami. Uthi hayi masigroove mina I'm that girl ngiyaziwa nje ukuthi mangabe ngikwigroove ngeke ngathosha umfana wethu ozongishela or angithengele utshwala or enze something even though imali sasinayo but still nje kwa raise ama eyebrows ukuthi hawu sihamba nawe size sibuye. Hayi utheze ngimese ngiyamtshela wami ukuthi ayazi ngithanda nomuntu kanje asisami nje ngeke khona into akwenze yona there is no way. Uthi hayi ngeke khona umuntu esokuzwela yena ukuthi ngeke kusizeni. Uthi hayi angise umuntu uswa. Uthi mengiya kumuntu basaba nosisi wami sangumuntu ngoba phela sengiyabo sikhonte off ngempela ngeke ngashelwa mina. Uthi hayi masifika kumuntu nje siningangifaki nokufa igcini lami lowo. Uthi ngavalelwa phela usengiyakhala ke nami sengiyasaba for the first time kade ngibuka zonke lezi imanga mina kule ndoda izenza kodwa bengangithusa. Uthi ngiyasaba ukuthi kanti kwenzakala mase kuthiwa ngingangeni nje emagcikeni uthi ngahamba ngayogezwa kuqala before ngize ngene emagcikeni. Uthi mangifika emagcikeni angitsheneke lo muntu lo ngayekeni ukuthi nje wena uthandana nje nenkunzi yomthwali. Uthi nje angitshela ukuthi wena uthandana nento esifele ulala nayo and wena nomuntu onedlozi li right but idlozi lakho licasukile because wonke udoti walo muntu ufaka kuwena mesithatha nespirit sakho yabo wasebenza ngaso something like that. Hayi usugeli ngithukeke uthi hayi tshese uzogeza isho imali uthi ngageza ngayo nale mali futhi angifakelayo. Hayi ngigeze ngitshe singiyaphuma emntwini sengiyamziba angisamphendula ngisasho lutho angisenzi lutho. Uthi hayi afika umuntu wakhona ethi yawazi ekhaya ngibone nje ngomuntu esesesangweni. Uthi sengasinda nje sengiright sekwaphela neminyaka ngingamboni singakhuluma. Uthi nje ngibone umuntu esesesangweni hayi thumethi ngibizo. Hayi mefika ke ngiphume angitshela ukuthi ubhukhile Samuel la yabo ngale ndawo lengangihlala ngakuyona kodwa kunjana kancane athi angifune sample. Uthi nje awungivumele phezulu ngibuye ngitshela sengiyahamba sefikile umuntu wami. Uthi lapho ngibuza ekhaleni uthi ngithi nje sengiyahamba usefikile umuntu wami. Uthi hayi bo kasi umuntu akwenze nje wazogula wazayogezwa usubuyela khona athi nje hey singibhala amadlebe ngibone khona sengithatha sabe sekulelo hotel alibhuli ubhuke on one of the best suburbs, one of the best places kuleyo ndawo leyo. Ngisayina ngicela sihlala uthi unemizi yakho endaweni eziningi ezihlukene nje right but lapho ayibhukhiwe hotel. Uthe masifike hotel ungithengelile futhi into yami ikhula box yami ehamba nezimpahla zakhona iditho. Uthi hayi ngiphuze akaphuzi njalo yena. Uthi ngiphuze. Uthi vele ungitshela makushaya 12 ebusuku. Hayi uthi vele ungifike wazi ungilanda sekulate vele so 12 ayizoshaya nje maduzane. Uthi hayi plus qale sawuthenga into encane phela zokudla yabo wazi la ngasasuka saqonela. Asungitshela makushaya 12.
uthi hayi ngiphuze akahlalisekile futhi ngiyanami shuthi makushaya 12 kumele uqoma or something. Hayi shawu 5 to ngimcuphela alarm shawu 5 to 12 ngimtshela hayibo 5 to 12 buthi angitshela makushaya 12 futhi hayi okay aphuma uGuy akuphume ngishiye endlini. Uthi bephuma nje endlini ahambe usengidakiwe sengiyintswanswa. Uthi hayibo ebuye uGuy sebuye neluggage engakanani yabo ile yokugcina the biggest of them all. Uthi afike neluggage engakanani angene la. Uthi mingena nje igazi vele ngishiye lingitsheze khona inyoka la phakathi. Uthi ngithi nje cha namhlanje ngowengisi. Uthi hayi ngempela angene neluggage yakhe angangikhulumisi. Usifika ngikhulumisa lo muntu lo kade sagcina kodwa akaze ngiqabule akaze ngihada akaze ngenze lutho nje sivele sabonana ngoba hayi sahamba. Uthi hayi ayilande ke iluggage yakhe eyibeke la. Mesethi eyibeke kule ndlu ehleli kuyona. Athi le luggage le kumele iface eMpumalanga ngazi ini yakho. Noma ifront yakhona ngisazi. Uthi ngithi angizwana usesehe. Usethi mina izifese eMpumalanga nje yimkhulubamile ozoyigila la namhlanje. Uthi angakholwa because angize ngamquestion. Ngithi mkhubamile oyigilayo wena nje uyahamba uyizofida la kimi because wayesetholile ukuthi kahle kahle uwenzani in life lo bhuti. Wathola nokuthi yabo kunazi izilwanyana agangangazi ukuze benemali yabo. Uthi ngimugive ngithi mina wena ucatha ngazi ukuthi uyangisebenzisa ulala nami ukuze izilwane zakho zizoba powerful ngoro ngumgive. Uthelo futhi yini namhlanje ungikhulumisa uthembe ukuthi namhlanje yini wangikhulumisa mfazi because uhlezi uthule mangezi izinto. Futhi ngingabi nandawo ngimgive ngitshela ufike kanqi ngetsheni namhlanje ayikho into ozongenza yena because sengiyazi ukuthi wena izilwane zakho ifida kimi. Ufike ulale nami ngoba ufuna ukuthi ngilale ube nemali wena. Yabo amgive. Uzofana nyanyeke uthi skivane uthi athe yini uthi bese ngithi vula la uthi athe nje lutho uthi ngithi vula le suitcase uthi umfana athi lutho nje angivula isuitcase uthi siqabane wena khoshini ngiyamgiva nami ukuthi ngivini thwala usengiyamemeza le manje usengimemeza vele ithi suitcase inyakazi ithi suitcase isuke lapho ithi vuphat uthi yo singithukela manje uthi ngivele ngikhande ngimemeze kakhulu ngigive kakhulu uthi bangimgiva avedana siyazi ngikuhambisa uthi suitcase silele vuphat uthi athi ngithi nje angifuni uvule la uzangaza ngisithatha phezulu ngithi ngifuna uvule la ngifuna ukubona ukuthi khonani uthi lapho sinyakazile into yathi ku uthi ngifuna ukubona ukuthi khonani ngeke ngifana nje khohlwa ke ngizoyenza nje ngizokuhambisa kimi ngoba siyahlanya futhi nomsindo la ufuneka umsindo ayithi sehotel uthi hayi athatha umthwala muthi ayigqishe nje ngase kuyaboma kade ushintsho usakaze impahla uthi ayigqishe esikhwameni ayithatha okay angihambisa usamba siyathukana nalasi esiphuma la hotel uthi base ngidlula reception ngimemeza khona ngithi nifike ngithwale bese ngicathi nizolala thina solala neyinyoka zenu uthi ngikhulume uthi ngibone kuphama first sase reception shithi ibuye nakuyena ingqondo because le suitcase idlule lapha ngwakhe not so long ago yabo uthi hayi angihambise uthi skele uthi emotweni uhamba udriver ngathi uyahlanya ngithi mina usufuna ungibulala awudelanga ukuthi ngilala nezilwane zakho rich nje imkhuba yami usufuna ukungibulala usethena phela ngcono sivele sife sobabili because awusafuna ukwenza lento engifuna uyenze usesithathe khiphi isibamese ukhulumela safuthi khiphi isibamese sibeke la uthi ngithi mina kusala nongangolala ekhaya bayazi ukuthi ngihambeni uthi wahamba nami uthi ayifike ekhaya ngifika normally uyaye ngilinde ngene yabo uthi vele fike ngisigqinza ahambe umfana ayidumisa imoto ayishosholoze ahambe uthi ngamgcina ngalelo langa angiphindanga ngambona uthi akazi phinde ngifonele uthi lapho siphelile iminyaka manje singakhulumi ngaphuma nje kanjalo ngokuthi ngibhekishe otherwise shuthi ngangizolana leyo nyoka because sengineshow sikwakunyoka ngoba yashaya leya movement leya yaze yathi vu alikho ibhokisi nje linempahla elingaze linyakaze lize lithi vu phansi uthi ngaphunywa kanjalo ke ogibeni guys ngiyabonga kakhulu for sharing izinto zenu cani ngayeke ukushare guys inamba ngizoyishiya lana also bafethu ningakhohlwa subscribe like share sikhle notification bell so that sithola amanye ama stories. Thank you so much for watching.